Ankethi cia mwanya muraithiri wa Meru TV nkirigaira horina no kurina Jumapili endongi kunde kura watinda akanisani biathoni na kura omba kuigwa gitinda mbetigiria na gitiyo kinene tariki ya 10 mweri wa 8 mwaka wa 2025 onko wati ogeni kiri Meru TV hugoro ni ukambitalilia no mwangangi na monaniria wetu wa mathithi hokamwita Paul Ngujeri. Tukiambiria na ndeto cietu ni ati Martin Kome Makasi urani MC wa Nkwene na inyamu karirigite wa bajeti ya kaunti ya Meru na ugite kiri bajeti ya mwaka wa 2025 ya kaunti ya Meru ibatengete kigina kia milioni 350 nikenda gukiria mbeu embithi nkiro kibaugite mubango wa MYS urochokeretio Meru wakathi na mbere na kuigwa ugiukiria anene ana kana mbeu embithi Meru mono kiri witi na mbere nkiro kigitariria mirandi mwanya mwanya ira ikathi na mbere na kuigwa igitetheria Ameru na inya kuandika mbeu embithi mono kiri rutererwa arigitani mandagitari na inya arimu ba ECD. Jeff Wagituma no banganitie riboti. Akiaria na metha ya nteto ya Meru TV, Martin Kome Makasi urani MCA wa Nkwene na kinya nowe mukaririkite wa bajeti kiri mbunge ya Meru na ugite nkurukie milioni 350 ni jakurukitwe kiri bajeti barakurukiria nikenda bakethera bakimenyera nthuki mbithi ya kaunti ya Meru na njira ya mwanya na kinya nkuruki kubokiria gikithomo ndathomere budget Jumaine na kiri budget yu ina mantu ja maingi ja mega ja tutwire kiri budget mere matu na murando jo Meru service jura jo kethera jo kira na ndene ya wondi chietu chionde kujukia ayuthi tukona namba ketha 20 kana 30 baketha bagita baita ngugia community wako mieri 2 kana 3 bera wa shilingi 500 ntuku bathire guita ngugia mieri 3 baigwe ge politiki ngira tu nacio tana ndi taja nkuone kuneje ka mpungu aja kunere nkubu kunere baitegetu baigwe ku muntu athome kosi ira kwenda na kire agirwa mbeca ni thirikari ya kaunti ya Meru mantu ja gwikira nduji ja gwaka maiga ja gwaka nambau na muntu athiria aguriro equipment ninya chie mantu ja saruna ina aguriro into byo kuma arabia ta ambire gwita ka biashara kawa gwita ngwike ndomba gwiteje so ni program imwe era ijite tariku na kire budget ye mantu ja vijana utero kaire thirikari ya Meru thirikari ri kurukite utro thirikari yakira becha cia milioni 350 actually 349 million kire manto ya youth sports and gender ko papasire gavana athithi tio kenda omba ku empower ekuru na youth ombo boke na ku transform maisha yao so ni budget ikarisa sawa na ketha yomba gukiria ntu ekuru na vijana muno ndene ya kaunti ya Meru ni arankuruki akuga bajeti eje kethera kinya kireta twanya twa ngugi aja kaunti ya Meru bunene na kuga bara bakagunika na njira ya mwanya ni arimu ba ECD mandagitari o mwana arigitani ni araugite eje ni njira ya mwanya ya gukiria rwangirwa kithomo aja kaunti ya Meru na kinya ugima bwa mwiri cibitari nyingi Meru ni cingi na arua na cingi nontu gutena itingugi na nandi twikirite mbeca cia kuandika nurses baba ingi na clinical officers na nya madaktari na specialist na nya speech therapist ura Meru utuoro wa Meru ndene Meru mbeca cio ndi twikirite na cibitari ira cingi ndene Meru in dispensaries level 1 level 2 level 3 level 4 siri tukumba kwa services no ntubwa pakutha batina madaktari round yeji paketha twina that service cibitari cio ndi komba kurukurwa no twikirite mbeca kungana mantu ne yoja ku recruit nurses na nyari mo ba ECD tukabongera na bara batwire ECD gwitana batina scheme of service abo tukambirio ba scheme of service bowe bakenda bwe 10 mutongeria ujo na kuga kinya bakurukitie mbeca kathumba kiri mubango jo gukundia na ba ECD uchoro mubango jura kinya jukethera jugikuchiria na baba ingi kathomba gwita chukuru o amwe na kuendelea na kithomo kiao kinya school feeding program wiro ya tona ana banasari ana wa yoto banasari schools
kuna mpango ana bokukunda wa nochoro shukuru kenda betha bena nutrition na tuongera intake ya twana ndene ya shukuru chetu cha public ECD classroom. Nkiripotera Meru TV mbeta Jeff Wagitumam. Ibwega Jeff Wagetuma nonto bwa riboti inu na njira inkinyaniru tukithi na mbere na ndeto cietu ni ati musiasa akuma kaunti ya Meru Edwin Kiongozi akiaria muthenya wemthi na rombete kanisa wamwe na kari bathi na mbere na kuigwa bakirombera atongeria bathure na kura barabara iteni enikenda batigira baukinyithaniria nayo mirandi baugire kana wirane baikire akari mono kagita kara barombaga kura mwaka wa 2020 nkiruki Kiongozi nathire na mbere na kuigwa akithetera anene munini wa rais Professor Kithure Kindiki nkiruki akiuga we akenderea na siasa acha kuthomithia Meru bombe kuigwa batakuthirutero rega na thirikari rura rutongoreretwe ni wari munini wa rais Rigathi Gachagua nontu guti maendeleo bakaona rutere ruru mutugi wa Kiambi na riboti. Siasa Edwin Kiongozi na rombete kanisa kurombera thirikari nekendega kinyaria mawirane jayo kile mukari wa kawithire. Kanisa ikiombea dunia, iombee Kindiki. Kanisa ikisimama, pia Kenya itasimama. Watu wakiomba, hata kama iko namna gani, lazima maombi ifike na Kenya ibadilike. Na mimi najua tukiwa na naibu wa rais ambaye anajua Mungu kama Professor Kithure Kindiki, lazima Kenya ibadilike. Kwa sababu hako hapo area na mimi najua ni Mkristo. Ni araringerete ndebe munini wa rais Professor Kithure Kindiki akiuga atitikire Meru batonya rutere ruragani na thirikari kwithira gutike bagunekana kumana na uria wari munini wa rais Rigathi Gachagua. Beleni sisi hatungefikia naibu wa rais. Mimi nilijaribu nikasama, lakini wakati Kindiki amekuwa kila mtu anajua Meru kiongozi ni mtu wa naibu wa rais. Na sasa kama mimi nafikia Kindiki, si sote tuombee Kindiki. Si tu support huyu mtoto wetu kwa sababu anatusikiza. Kenya sisi hatuko kwa upinzani kwa sababu serikali ikiwekwa pia kanisa inaombea serikali. So tuendelee, tungoje. Wakati ukifika, pastor atakuja waambie wao wametusaidia au hajatusaidia. Kwa hivyo ombeeni ndugu yetu. Muombee sana Professor Kithure Kindiki. Kwa sababu naona mandunia ikimwamkia, watu wakimtusi. Mimi nilimwambia Kithure Kindiki kanisa inakuombea, usiwajibu. Wewe ulipewa kazi kwa sababu kuna mwenye alishindwa kazi. Na kama wewe umepatiwa kazi, uko na mchungaji hapa mnamsikiza kwa sababu anampeleka kwa utaratibu. Anawapeleka na anaombea, mnaona huyu mchungaji anajua kufukuza shetani. Mashinda yenu ikiwa mingi muone shetani anawafinyiria, mtakuja mwambie pastor sisi wote tunalalamika shetani anatunyorosha. Unajua huyu ndiye mmewekwa na yeye. Na mkisoma Biblia, nabii yoyote, wale watu wamesucceed kwa kanisa kwa maisha, wako chini ya nabii fulani. Wako chini ya mchungaji fulani. Hakuna mtu anaweza fika mahali bila mchungaji ama bila nabii. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hii unabii hii ya siasa Kenya iliona tuwe na Kindiki na tutasupport Kindiki. Kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia North Mbita Mutugi wa Kiambi. Gatorekane na ciegi siasa turaithirie cia kithomo ara muthenya wemthi gukore na kiatho gikinene ntere cia Tigania West kiatho na kio kiabanganitwe ni mubunge wa Rutereru Mutunga ara gikiri kiatho gia kuothania mbeca gutigira kithomo gigukira nterinu imwe ya cukuru ira ciombire kwigwa ikigunika na mbeca ino ni cukuru ya Ntombo Primary School kiriki atongire Kathumba ibagwe kinyithitie kiri kiatho giki ariogo mubunge wa Wuntuku Mutunga wamwe na atumwa Rais William Ruto na mutongeria baraba ingi mbungeni ya Seneti na tongeria bangi Kathumba mwendora iboni no banganite riboti.
orira mutaratara ya ukiria kithomo yutite na mbere kontu mwanya mwanya tigania West rungu rwa mumbunge wa Kontoko John Mutunga Kanyuithia riu cukuru ya Ntombo primary ni bagunikite na mucango ya mbesa kuma kiria atongeria bathirikari ona kinyari twabara kuruba cukuru eye oamwe na core na ntuba wendiwe onto mubunge wa tigania West John Mutunga awitikia bwa ukiria kithomo tigania West Dr. Mailo za 50 na mwekuru ngwita wa Grace 50 eta griega Oya jora baba ni kao to nyani Una na maguru ro kwa kanana dia Kadili na kala yetu Tuli te kanto na to se viri eto Eri to le te kanto ke Esroni ne ata maguru to vire Kare anengani re shiringi ngiri magana ya ili Kila Ndebe 2027 mtu atajibu maswali yake. Kama mulipea MCA kula, mkapea president, mkapea senator, mtu atajibu maswali yake kwa Ndebe yake. Ni kweli ama si kweli? Leo tuko na heshima, Mutunga anajaza Ndebe yake kabisa. Pigia yeye makofi ya heshima. Lakini watu wekajunga wangene mukobera 1 term. Tafadhali Mutunga mwene nini wa 2 term. Ndio kodikelia? Nondo mutanoni aluteta wena tokona namne? Na ninde mukali wa Meru County. Na mimi najua kwa sababu tumesunguka hii yeje yote na 150 pia makofi. 1,100 pia makofi. 150 makofi. 200. MP brilliant alumni group kutoka niingia hapa, they formed a WhatsApp group which is always active. Ni mucango yubwethetwe ni atongeria baba inge anthiguru na njira yotuma na aria mutongeria wa baraba inge mbungene ya Senate ya Aaron Choroiyo. Minister wa urimi Mutaikagwa wa mona rais wa nthiguru William Ruto na atongeria bange Kathumba. Haya, pigia Seneta makofi kwa sababu ya hiyo. Hiyo ingine si ya majority. Si ni majority. Huyu mjumbe wangu ako connected sana. Unajua majority Cheriot, Aaron Cheriot. Majority linda wa Senate. Kuwa na rafiki kama huyo, hiyo ni heshima kabisa. Ni kama kuwa karibu na Yesu, karibu na malaika wa Yesu. Unajua watu wengine hawana connection kabisa. Tuko na wajumbe hapa, hawaongei bunge, hawana marafiki, hawana connection hapa Meru. Na tumesema tutawamwaga wote. Lakini huyu Mutunga wenu, huyu dokta ni rafiki wa ndani sana wa Cheriot. Na by the way Cheriot anasema angekuwa hapa leo. Ni vile tu alipata hiyo mwaliko ya president akaenda kwa kazi zingine pale. Si kweli? Haya, weka makofi sawa sawa sasa ya Cheriot. Weka lembesha kabisa sasa. Unajua mchezo wa heshima. Mutunga mheshimiwa. Nikiripotera Meru TV kuma Tigania West Mbeta wa Mwende wala Iboni. Akiuma gĩcigo mbunge gĩa Tigania West gatuthi gĩcigo mbunge gĩa Tigania East haramu bunge wa gĩcigo mbunge kĩu Honorable Mporo wa Bore akiaria muthenya wa mthe ari kanisani ya Kathoreki ya Thathi na thiĩte na mbere na kuigua kimeneria anene muno anasiasa baraba kumereria gĩtĩ kĩa ubunge gĩcigo mbunge kĩu ngerukia kibaromba abatige gwĩkĩra siasa kĩrĩ maendeleo marawewengwa akorotha ngeruki na thiĩte na mbere na kuigua kiuga kĩrĩ mĩanka ĩno arĩ gĩtĩni kana kĩrĩ kipindi kĩarĩ gĩtĩni agatigira mukari wa Tigania East ya kuthi na mbere na kuigua akĩgunĩka nĩ utongoria bwake na barabara yenu ile tunakomba kura na yumbe bonde 2016 utemo yumbe taroma kura na barabara kuna ti mtu yako mpeni kura wa mpara kura kega gami yewe numa mke mkati vine mbio nenda kwa barabara kuna ti yeye kwa siasa mwana mkuu ai mwana wao na mwana kailenga wakara onka ndani turamwe ere ngo siasa nangamekira ikinyara tivine ngamekira kuma kiolo eye hido
kunati kamekera ekuma musimukuro mekide ngaus grupo que mueve choque mortavite na comprando no mundo mas ya na ele não quer fazer priority ele lembra para mekidori kunati ativinero Barabakeya, baona kanya ga otongeria, iba total laila rampa ba to era katire, ikonete, ne bodo ya tobete, iba na ba wete kaneria oni toriando teoria, temporo ake twari kuwa, itwari kere kura an kura itangato, to anjereria na MCA. Ngire ku kana teku, iko wale ba ba polikia, kuwe ka ta simba. Kuwe ka ta simba, ka ta simba ro gere, bokana obia kama koro. Bokana obewata. Kanisa rani hapo mheshimiwa yule, mbesa ita to Roma, neila oto to mbesa nara. Entagoni. Nande ukona mtu kwa maritale ne, akawa wodi ngo bera ngo beto mi, na kuwa mega kama kilomita mlongwande mweri. Na kuwa ngo beto pasa refan gaya mwana ngirie komi. Na kuwa ngo beto oni biashara anabatia si kama na barabara kwa barabara vate untuko bombe kana ndoi nenda kwa kuwa hapo kwa akristo mende oeta ndo bongo ya abora we akeya anakana pasa refan ngirie komi mwana sala tianya hii tulando kuroki ana babo mabai kuroki ya 40,000 tunaona kwa milioni kwa kutabiana bara kwa kuna mwana ngirie komi Roma ngirie komi date kwa babiana lefte ana ngirie mama ndo wala kakeni ore atobe itana kwedra biye kumtondore tuna kya ngura kwa na kanya o kajirio mwa kena ale batadira to Bwana Yesu asiwe akwenda kuruma nite kuruma na kanisa ile bugadaleki okora mwako ne andona to ko muntu aikando da kuinya mwiri ayo na utele mwako ro ora okia to ko biwe au akwa memoro au na imo tojo so kuricha kile kuringwa wa ile ando kwa biyo ko baita ite binge muntu na ro mekege ite kege ya katoliki na kege ya mporo na mporo wa au morita ya kege ya katoliki na kege ya nao kama wale ndio Ima itotiga wikira siasa ngugeni ira chikuretwa kana kiri maendeleo nikenda muringi kura inyawe athina mbere na kwigwa akigunika na kuringa wake wa kura twetere siasa igakinya mwaka wa 2027 gatuthina mbere na ndeto cietu atongeria mwanya bakiama kia DCP baukinyite Nyaki West rere North County ya Meru nikenda kura munda wa Kambiti ora ni munda wa Mwiriga nkiruki siasa icionanetie kumata muno nterenu ni aratongeria baumire na kuthina mbere na kwigwa bakiromba Kathuri Murungi ura ni seneta Omeru kuomba kwigwa akithingira kiri kiama kia DCP kuma kiamani kia kana kuma kiri thirikari athingira kiri DCP ni nontu bwa kurega kunenkerwa giti nakio kia mumunga wa akathina mbere na kwigwa akinenkerwa giti kia minister wa urimi thiguruni yetu ya Kenya. Riboti ino ibanganitwe ni MC Mwitonga. Uria wari MCA Nyaki West jawe Martin Muria kiongozi ule na rietwa renge jikene kiongozi nombete kwithirwo akiuria munene owe Kathuri Murungi gugatuika gite gia CS ikira urere ni bombe kwithirwa bagitonya kiri DCP wewengwa aliuga gatonya karukire kainda kiongozi endelevu karukire agendo MCA
mheshimiwa kwa my boss mheshimiwa Kadhuri Moronge ndio hapa kwanza KDCP serikali tuombe kufuamira areko akwende kuvuka bado ndio tunatura tuititia CS kadage kulema bado abara dewo ejatera mare ndio sawa mheshimiwa ndio mbije kwa serikali tuafomu kamuna kakugega itiaja priority number 1 order number 1 ibarabara erekorami ominante kwenda kwaria monani babwe bombije keikana kienu itu bongwatera itu ikiama tori ingeri nekiama wekana nanueri ingeri tesawasawa otikane na maramba na jau nijo ndaikia kwithirwa nkiona na nkigua mbita MC Mwitonga nkikuripotera ndene ya Meru TV. Ni wega MC Mwitonga nonto wariboti inu yetawa muchetha wa giciaca lakini monde no siasa tukathi na mbere gatuthi na mbere na ndeto cietu ara nyuma ya akari kuma gicigo mbunge gia Bore kira kirungurwa mubunge wa Bore Mugambiri Ndikiri kumira na kutheta wantu gukathomba nonto bwa kwagia kwa barabara na ndi mubunge no umirite na kuthi na mbere na kuigwa akithetera mirandi mwanya mwanya ira abanganiritie na arutirite akari Babore. Nyuma ya mantu ya ruarua ati mumbunge wa Bore atombete kuthitheria kariba Bore barabara no bekera stima riu na ciumirite na gutariria mitaratara kathombe rari na yoyotie la kariba Bore ni bawitira barabara ne imbeo amwe na kuona stima barabara kuma tutua kujambaria ndirekire budget ine gwikira lami kuma kerua ko polisi ara gwita mwanga gitoro gwikira lami kuma kirashene gwita gitoro gwikira lami kuma maili 10 gwita mwanga kwa mungania ala ibokolo aloi ende bombera kwa thirikari antabeto sitoki hapo sitoki kerua kionka twina project kenda stima injeru twina maximization project ithano kerua nari kerua ward weta ruirura rera twina project mugwanja new transformers twina maximization ya project inya weta kivrishia twina project idatu by the way na maximization inya weta kisima neoncenderete aita na mbere na meneretia siasa barutere ruregani na thirikari akiwa ni babotumika kuira karine kenda bona yako tingo yaritete buru na nto bara bakuthiuruka na bakiuga ngacitiria cenama ana my brother nto kumona hata tafadhali tuwe watu wa kuheshimu viongozi wengine na kuwa ukweli bokolo aloi teto za madhikone watu ekare Ndikiri ndio topic oni program chako impangite nante ntera wayi nonto babu bwandarimere bokwa my friends lekento William Samoei Ruto nguge nkanya kitate mandreo chonde dagweta chaka kitate na ntere mantu tipanya ntika kitate ndira bwaire roi ndia bwaire roi bari mantambiji muntu kama anataka kuomba kura etarombe kura chiawe bila kuingiza Ndikiri hapo ambia raia utawafanyia nini kani hata loi sema bila utafanya tekugale Ndikiri atadhivia hiyo sio kazi ya siasa bokura ntubeto tuejaja tukatethia rima bwatea tuka make sure certificate kumara atea ana vao ba kuandikwa atea hiyo sio ndio siasa mzuri lakini wana mtu atarungama na karungama aruga sio wanta ngale Ndikiri atadhivia tatuweza supervise cause ona mtu kwa alio ana kitu kingine katikati
Kiripotera Meru TV kuma Bore Mitawa Mwende Walaiboni. Ibwaga mwende hola iboni no tubariboti nuga tuthina mbere na ndeto cietu aranduke mbithi kuma ntere cia igembe no thibarombe twe bathina mbere na kwigwa bakibumiria kiri semina na cio ikuretwa maturani na ngurukia ciari nabo bakiromba kurekeria ana bao bakinye kiri semina anikenda bomba kwigwa bakithoma kithomo kia ndeni na kithomo kia nja nkiruki baritie bama kagita kara semina ya bamwe bagwitwa testi bombete kwigwa abagikinya ntere cia igembe nothi na kuguna yuthi kathomba bugiri gonkoja na ndeto na njire nkinyaniru na kitheguru ya Kenya ni kwithirite kwina antu babaingi muno nthuke mbithe bara batina ngui na babaingi bakithira bakirio theri gutina ngui icio cia kurita na indi riu ya yuthi ba kana nthuke mbithe ba ni bakuru bombe kwithira bakiyamwe kana wita ki seminars kenda bawata mauritani mwanya mwanya na baitethio uturone bo indi kiria yuthi ntere sembe ni bakuru bombe kwithira bakiumaira kaita kara baibo kwina seminars baita bakawata mauritani yara ya komba kubatethi kinya kimuturire kana kaita kara kinya bakethera bakiuria ngui cia kurita beto iria ibethera muno baki relax na rakora mira na kurita ngui ingi itagirite kwibitu bawata amwe twabera babwithie manto ya computer kenda bomba uitethia na bareka kwithora bari aendo sana no ntoraba kwithora be aendo iro tutumika bothuku muno kinya ni antu ba wana siasa sira antu bawata ruari cia batethia ngwitikinya certificate muntu abantu kwa narua ngwitikia ta no amuri president ngwine ngwitikia otire arambongeli certificate thaire thuki ngwitoka the youth netra with degree yake aria ni musi kona manto mato no ndene maugia tuthoma skuru kuya moto korona bibiliene murungu egere kyantu ni ngoromba youth babugiri na musi babugiri mesema ni kuture ni sieko uteta Idori na inya na asiari benu stiro asiari to koromba botoana ntukweu bebarani ya yudienge kenda to matania na ndengi ore wita ora mwana ni rebya kuria kenya mwana wembe ethera karibu ethera biretwe indi manto yari tukiri semina kana training ire twist irina ngwataniro ya mukaririte wa afano Joseph Torwaki hererete ntere cia Igembe North kenda yomba kwithira kiguna hayuthi mwanya mwanya harapa watirite kosi mwanya mwanya tira cia kuandika CV ona kinya kiriweta interview na manto yangi ya maingi kuandika CV na kuandika cover letter kenda bamenya wisi express boya na wikathiria kemu ntura bakuromba ngui tosoka twabaritana buro bati weta kire interview kenda bategere na mekirenge wikirwa rende tena maana ke interview watuma mture yetenyo ko interview akujaji nyambere waria yankatho no nto uma tukurutanwa na ke mucemani tukure ayu ngwetikia antu bonda bautethuka no nto bara baingi bawita bakiminya yani baingi batiture baisi ora muntu etaita nto kuromba ngwekire nto mbosi betu kwa hivyo isio ntonda soki nkatho ciakwa beneficiary wa twist nimesaidika sana kwa skills ndathoma manto ya CV manto ya communication skills ngwitikia ciantethia kuariria youth na kutrina youth na women beneficiaries kiripotera Meru TV kuma motu ate Igembe North beta mukiri onkonja Eni bwega mukiri wankoja no tuvarivoti henu na njira enkathaga turaithirie ndeto ciigie michetho ara muthenya wemthi kana muthenya wemthi Harambee Stars baguchethaga na nthiguru ya Morocco arakieni kana muchetho na gukuruthikite kienini kinene kia Kasarani ara bathire na mbere na kuigwa bagitura timu ino imwe wa Kibugu baruthite bobo warira bairigiritie kana warira batigerie muchetho umwe gake na nthiguru ya Zambia.
Ibwega no tubariboti cia michetho gatucokere kirinde tucietwara Rais William Ruto muthenya wa mthirira kuriungite kanisani ya PCEA Limuru kaunti ya Kiambu na thiete na mbere na kuigwa gitariria mirandi mwanya ya gwiti na mbere irathiete na mbere na kuigwa akibangania na inya kurutira akenya nkirukia gitariria barabara Kathumba ira akathi na mbere na kuigwa gitigire kuthonde kwa kaunti ya Kiambu ariti mamaka gitanikara athire na mbere na kuigwa akiuga akaunti ya Kiambu ine imwe ya kaunti ira chigunikite anene kiri maendeleo muno meigie uthondeki bwa barabara imanto mange Kathumba athire na mbere na kuigwa akikira wirane kiri akenya mariogo ugima ba mwiri kuthoma kithomo na inya manto maigie gukiria ambeo embithi. Kiongozi wetu moderator ametufundisha neno la Mungu na ametuambia ya kwamba Mungu anafanya kazi sio na watu idol ama wale watu wa kung'ethia. Mungu anafanya kazi na wale watu wako busy. Na vile vile Mungu hafanyi kazi na watu waoga. Watu waoga kelele kidogo ikitokea wanazimika. Mungu anafanya kazi na watu wajasiri, watu ambao wanaweza kupeleka mambo ya taifa letu mbele na kazi yake mbele. Kwa hivyo kanisa hii ni kanisa ya mutaratara. Na Kenya pia inahitaji mutaratara. Ama namna gani? Si inahitaji mpango. So hiyo mutaratara iko sawa sawa. Saa hizi tumepanga yale tulikuwa na matatizo kidogo ya kiuchumi. Sio Kenya peke yake, sehemu zingine zote, lakini sasa tumepanga vizuri. Tumejaribu kukwepa ile matatizo tulikuwa nayo. Sasa Kenya uchumi iko dhabiti. Mpango sasa ndio hiyo. Kwa hii barabara yenu kutoka pale Kangemi tunakamilisha interchange, Gitaru tunakamilisha interchange, na sasa hii yenu hapa Kamandura tutaanza interchange. Wewe bwana Mbugwa, tuanze hapa, na mkitengeneza hii interchange make sure iko hiyo daraja ya hawa wananchi vile walivyosema. Mwezi wa kumi mimi nakuja hapa kuanzisha hii barabara ya kutoka hapa kwenda na Naivasha, kwenda Nakuru mpaka Mau Summit. Baadaye nataka kuipeleka mpaka kule Malaba. Najua rais wetu wa tatu Mheshimiwa Kibaki alituanzishia barabara hiyo ya Thika Super Highway. Ndugu yangu Uhuru Kenyatta akasukuma kutoka hapo Kenol mpaka imefika Maroa. Si ndio? Mimi nitashikia huko Maroa nipeleke ielekee Isiolo. Lakini ile assignment yangu, huyu moderator amesema mtu anapatiwa kazi na Mungu. Ile kazi pia mmenipatia kwa kura zenu na maombi na baraka ya Mungu ni kujenga sasa hii dual carriage ya kutoka hapa Kamandura. Tutafanya hii ya kwenda Mai Mahiu iwe dual carriage mpaka Naivasha. Alafu hii ya juu vile vile tufanye iwe dual carriage. Ikifika pale Naivasha haitakuwa dual carriage, tutaweka iwe 6 lane kutoka hapo mpaka Nakuru. Ndio isonge ikisonga. Nataka niwatangazie vijana wa hapa Kiambu, mmesikia tuko na Technical Training College hapa. Huyu mjumbe wenu alinitembelea wakati mmoja, tukakubaliana na yeye tutajenga Technical Training College. Hiyo Technical Training College imekamilika, tunataka vijana wapate nafasi ya kusoma, hasa taaluma mbalimbali ambazo zinaweza kutusaidia katika ujenzi wa taifa letu la Kenya. Tumetangaza tunataka kuajiri vijana wale wako na technical skills ambao watusaidia katika program ya housing na markets na hostels. Ningependa kujua
wale vijana wa hapa Kiambu ambao wako tayari, we are going to hire between 8,000 and 10,000 vijana wamemaliza TVET na wale wamemaliza university wako na technical skills ya ujenzi. We want to work with them. Na tulitangaza last week hawa vijana, we want to hire them as interns initially as we prepare them to be proper technical staff to work katika program yetu ya housing na markets na hostels. Saa hizi tuko na manyumba 1,170 ambazo tunajenga Kenya mzima. Tuko na zingine 1,700 ambazo ziko katika mpango yetu, na we want to drive housing ndio itusaidie kupunguza ile kugawa mashamba, kwa sababu tukikatakata mashamba ambayo tunatumia kwa kuzalisha kilimo, pale mbele tutakosa chakula, pale mbele tutakosa mazao. Tutakata shamba ya chai tuweke manyumba, tukate ya kahawa tuweke manyumba, tukate ya mahindi tuweke manyumba, alafu tutapata matatizo. Hii affordable housing ndio itatusaidia tusikate mashamba ya kilimo, tuweze kuishi mahali pamoja, tutumie ile mashamba kuzalisha chakula na kuzalisha mazao yetu ambayo yatatusaidia kukuza uchumi wa taifa letu. I made a commitment on matters health. Nilisema mambo ya matibabu lazima kila Mkenya, vile katiba ya Kenya inavyosema, ni haki ya kila Mkenya bila ya kujali uwezo wake wa kifedha kupata nafasi ya kutibiwa. Tumeweka mpango ya universal health coverage. Katika hiyo mpango ya universal health coverage tumesema hatutaki mwananchi tena alipishwe pesa, auze mali yake, auze mifugo yake kulipa gharama ya hospitali. Tunataka kila mwananchi aende hospitali atibiwe na aende nyumbani. Mnanielewa? Kwa budget yetu ya mwaka huu tumeweka shilingi bilioni 21 ya kulipia gharama ya hospitali ya level 1, level 2, level 3, sub-county hospitals zote. Wewe mwananchi wa Kiambu, nataka unisikize kwa makini. Vile naambia wananchi wote wa Kenya, ukienda kwa hospitali ya dispensary, uende kwa health center, uende kwa sub-county hospital, ile outpatient, utatibiwa, utapatiwa dawa na uende nyumbani bila ya kuulizwa pesa. Usilipe pesa yoyote because we are paid. Hapa Kiambu, bwana governor, bado kuna mahospitali wanalipisha wananchi. Yes. Haya mahospitali wanalipisha wananchi wakome, because serikali ya Kenya, mnanielewa? Serikali ya Kenya, we have provided the money. Hospitali itatibu mwananchi, watatutumia bill na tunawalipa kila 14th of every month, tunalipa pesa kwa mahospitali zetu. Ibwega no tubwa riboti inu tukithi na mbere na ndeto cietu ni ati Martin Kome Makasi urani MCA wa Nkwene na inya ni mukaririgiti wa budget ya county ya Meru ya mwaka wa 2025-2026. Budget nayo ya kurukirwe ine mbunge ya county ya Meru na umirite na kuga ni batengete mbeca milioni 350 nekenda gukiria mbeo embithi nkiru kinathiete na mbere na kuigwa kiuga mubango na wa MYS urochokeretwe kagitani gaka ukathi na mbere na kuigwa ugiukiria mbeo embithi county ya Meru nkiruki ni kiri budget ino Martin Kome Makasi augite ithiete na mbere kana antu bakathi na mbere na kuigwa bakiandikwa muno arimo ba ECD arigitani mandagitari na antu kathumba. Jeff Wagituma na riboti ino. Akiaria na metha ya nteto ya Meru TV, Martin Kome Makasi urani MCA wa Nkwene na kinya nowe mukaririkite wa budget kiri mbunge ya Meru
na ugite nkurukie milioni 350 ni jakurukitwe kiri budget barakurukiria ni kenda bakethera bakimenyera nthuki mbithi ya kaunti ya Meru na njira ya mwanya na kinya nkuruki kubokiria gikithomo itwa ndathomere budget Jumaine na kiri budget yu ina mantu ja maingi ja mega ja tutwire kiri budget mere matu na murando jo Meru service jura jo kethera jo kira na ndene ya wondi chietu chionde kujukia ayuthi tukona namba ketha 20 kana 30 baketha bagita baita ngugia community wako mieri 2 kana 3 bere ya shilingi 500 ntuku bathire guita ngugia mieri 3 baigwe ge politiki nikira tu nacio tana ndi taja nkuone kuneje ka wampungu aja kunere nkubu kunere baitekatu baigwe ku muntu athome kosi ira kwenda na kire agirwa mbeca ni thirikari ya kaunti ya Meru mantu ja gwikira nduji ja gwaka maiga ja gwaka nambau na muntu athiria aguriro equipment nenya chie mantu ja saruna na aguriro into byo kuma arabia ta ambire gwita ka biashara kawa gwita ngwike ndomba gwiteje so ni program imwe era ijite tariku na kire budget ye mantu ja vijana utero kaire thirikari ya Meru thirikari iri kurukite utiro thirikari yakira mbeca cia milioni 350 actually 349 million kire manto ya youth sports and gender ko papa sire gavana athithite ukenda omba ku empower ekuru na youth ombo boke na ku transform maicha yao so ni budget ikarisa sawa na ketha yumba gukiria ntu ekuru na vijana muno ndene ya akaunti ya Meru ni arankuruki akuga budget eje ekethera kinya ikireta twanya twa ngugi aja kaunti ya Meru bunene na kuga bara bakagunika na njira ya mwanya ni arimu ba ECD mandagitari o amwe na arigitani ni araugite eje ni njira ya mwanya ya gukiria rwangiro kithomo aja kaunti ya Meru na kinya ugima bwa mwiri cibitari nyingi Meru ni cingi na arua na cingi nontu gutena itingugi na nandi twikirite mbeca cia kuandika nurses baba ingi na clinical officers nenya mandaktari na specialist nenya speech therapist ura Meru itio utuoro wa Meru ndene Meru mbeca icio ndi twikirite na cibitari ira cingi ndene Meru in dispensaries level 1 level 2 level 3 level 4 siri tukumba ku offer services no ntubwa bakutha batina mandaktari round iji baketha tu na that service cibitari icio ndi komba kurukurwa no twikirite mbeca kungana mantu ne yauja ku recruit nurses na nyari mo ba ECD tukabongera na bara batwire ECD gwitana batina scheme of service abo tukambirio ba scheme of service bowe bakenda bwe 10 mutongeria ujo na kuga kinya bakurukitie mbeca kathumba kiri mubango jo gukundia na ba ECD uchoro mubango jura kinya jukethera jugikuchiria na baba ingi kathumba gwita chukuru o amwe na kuendelea na kithomo kiao kinya school feeding program wiro ya tona ana banasari ana wayo to banasari schools kuna mpango ana bokukunda wa no churu shukuru kenda betha bena nutrition na tuongera intake ya twana ndene ya chukuru chetu cha public ECD classroom nkiripotera Meru TV mbeta Jeff Wagitumam Ibwega Jeff Wagituma riboti ya Jeff Wagituma igatukinyithia muthia wa ndeto cietu cia ugoro nkatho chimwanya anontu bakwatanira na ndikire metha ya ndeto cia Meru TV ugoro ngakwendera ugoro bubwega buyuri itharimo bia mwene Nyamurungu ni bambitagariria no Mwangangi mwonanire wetu wa mathithio ni Paul Ngujiri ithiro na kagita gakathongi